I dobro slušajte za nas danas. Kao što vidite, danas se nalazimo u Clash of Clansu. Ako potražite dobro ovu epizodu, nastavljam snimati Clash of Clans. Ako ste novi na kanalu, ostavite subscribe i uključite zvonce kako bi bili prvi u sljedećem videu. I napišite u komentare da li ste novi, da ja znam. Ljudi, što ćemo danas raditi u Clash of Clansu? Naravno, ićemo napadati. Idemo napasti. Sada imam 280 trofeja, još malo mi trebalo za bronca 3. Ajde probat ćemo ovog lika. Idemo baciti tu gianta i tu očerice malo. Idemo tu jedan giant i tu jedan giant, to. Idemo tu da pomognemo giantu i ovdje isto. Ja mislim da ne treba dalje stavljati trupe, zato što da ne trošim puno ovih eliksira, neću baš sve baciti, zato što možda nema. Da ljudi, kako sam krenuo igrati Clash of Clans ne znam, zašto malo mi je Clash Royale smorio me, fali mi još 3 legendarne, sad ću završiti igricu i tako, ali dosadio mi je Clash Royale malo. Rijetko ga igram i ono, ajde da skinem Clash of Clans, evo skinuo sam Clash of Clans, meni je stvarno zabavno. Pišite mi neke predloge u komentare i tako isto Miloš HD pomoću nas je došao do arene 7. Mi smo govorili dekove u Clash Royale, a sad vi meni govorite neke savjete za Clash of Clans i mislim da ćemo dostići do velike lige. TH mi je 4. Ako vas baš zanima, ne, stavio sam jednu arčericu, ne veze. Imam 38.000 golda, sad mi se upgrade gold i onda ću moći, mislim, 45.000, ne znam. Sad kada mi bude TH4, onda ću snimiti video posebno za to, onda ću svoju bazu malo unaprijediti. Zato što moći ću više neku jaču ogradu staviti i tako dalje. Gdje oni idu? A, po ovaj eliksir. Eliksiri su mi najbitniji zašto kupujem trupe pomoću toga. I evo ga, to je to, 100% smo ga rasturili. Dobili smo 401 eliksir, 14 trofeja i 626 golda. Znači ovo mi se upgrade-a. I da, Tom Hall. To Hall će sad za 50 minuta. Ovdje mi je stalno crveno kada imam ovaj special offer. Ljudi, vidimo se sada za 10 minuta. I evo nas ljudi, znači idemo napasti i fali nam još nakon ove pobjede oko 90 trofeja. 90 trofeja do bronze 3. Ovaj nema ni archer, možda je tamo negdje. Ovaj lik je jako slab. A naravno 14 trofeja. Njega mogu dobiti. Idemo samo jednog gianta. Dobro, aj bacit ćemo i arčerice. Ljudi, ovo je garant pobjeda. Idem ja vidjeti da li ima sa strane nešto, zato što kako ovako malo, ovo je neki baš početnik da krenuo. Ljudi, sad ću ja ovo ubrzati i vidimo se kada ga pobjedim.